Dugas bidan ada katuturan satu isiap selem. Ia ngelah pianak papi tu. Ane paling cerik tu si ngelah bulu madan idog lagan. Sewai-wai siap selem ngajak pianak-pianak ne milehan ngalih mamahan. Diken kene nganti ngeliwat ke dauh pangkung. Rikala isiap selem ngalih mamahan dauh pangkunge langite nadak gulem. Magrudukan suarane nyinah yang buen keja belakar hujan balas. Boleh mai mek, langitnya gelap, enggalan hujannya. Mek, cang takut udanan dini? Tonden man metindakan sagetan hujane tuon gerimis. Isiap selem lantas ngajakin panak-panek ne mambon. Kabenengan isiap selem nepukin ada pondok. Cening ajak mekejang, to iwasin, dikaje kau ada ngenah pondok tiing, lan jani kemu maembon. Nyan melipetan mulai sinah baya, saget ujan bales, pangkungnya bisa belabar. Iraga ajak mekejang bisa mati anyudang belabar. Apa buin idog lagan tonden ngelah bulu, sinah paling si malu anyudang yeh sulu. Lan kencengin pejalane, apang tusing enggalan maberiok ujane. Mae enggalin, magruduk munyen langite. Isiap selem tekan pianak ne make papitu ngungsi ka pondokane ada di sisin pangkung. Jero sana ma duwe pondok niki, dadas ke tiang milu ma embon. Pesu lantas ane ngelahang pondoke. Tuara len meong luwe ane madan mengkuok. Mau. 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 Ih, cai siap selam. Udang cai mai. Jero meong, tiang meriki jagi ma embon. Mawinan, tiang ma duwe pianak-pianak kari alit. Tusing melah kenah tiangnya ngajain ngerobo hujan. Nah, lamun buka keto raus caine paling melah dini cai madungunan. Petes cai dini ngajak pianak-pianak caine makejang. Ditu lantas mengkuok ngajakin siape lan pianak-pianak ini singgah mulihan. Subeneket di tengah pondoke hujannya bales pesan. Mengkuok lantas nanjenin isiap selem nginep di pondok nih. Peteng nih isiap selang tusing ngidang pules. Sawirah ia ningah mengkuok ngeremug ajak pianak-pianak nih. Ngajak makejang, petangnya raga lakar pesta besar. Memang lah siap pengine ngajak pianak papitu. Lanjani pesta pora. Party. Tiang bang kibul me. Sang nih deh kapitnya me. Nah, Ada tepung ajak saus me. Ditu cocolan bener di saus. Jek. Pasti lezat. Terus aruh enggal deh me. Bes sing sabar nih dot ngama becikan. Ningah tutur mengkuok ngajak pianak-pianak nih buka gitu. Siap selem lantas nundunin pianak-pianak nih. Ning bangun ning, entum mengkuok nagih ngamah iraga. Lan menggedi uling dini, cening malu mengkeber, nyanan meme durinan. Saka besek lantas panaknya siap selama kebar ngecosin pangkung. Keto pianaknya ane paling kelihan makebar. podo siap selam. Ento don tienge ulung. Brut, Keto pianaknya ane lenan makebar. Apa tuh siap selam? Ento don tienge ulung. Saka besek panaknya isiap selam mengkabar ngelewatin pangkung. Jani nu siap selam teken ido gelagan di jumahnya mengkuok. Sekonden mekat, isiap selam lantas nuturin ido gelagan apang ngidang nyelamatang raga. Cening doglagan, jani meme lakar ngalahin cening. Nyanan, yan lakar amaha tekan main kuwo, dua gang ngibadnya medaya. Orang bencaine nu pait, nu belik, tondan pantas daar.
Tundan ia ngubuhin malu, ganti tumbuh bulu. Nyan suba tumbuh bulun caine, ditu lantas kenahang iban caine mulih. Besuwut nudurin pianak ni, isiap selem mekeber ngentasin pangkung. Apa tuh siap selam? Apa tuh siap selam? Tusing ada ani nyautin. Mingku ngaden isiap selem lam panak-panak ni subuh pules lep-lep. Ditu lantas mingku nelokin ke pedeman isiap selem. Meh, maka siap ya mingku kerana dapat tangan ketua idoglagan ani ada ditu. Bakar uluk-uluk itu kan siap selam. Tuh aneh orang hantunin tuh dondonan ulung. Sing jada aneh len tuah hiup teken pianak-pianake makeber. Nas bedak. Bakat uluk-uluk. Kangguan gen, jek ngaman das nih. Doh jero para miyong sinamian. Sampunang ajeng tiang mangkin. Tiang tonden tumbuh bulu. Sinah ben tiangnya pahit. Beleg. Niwah tenjan. Pine becek. Ubuhin tiang malu nganti tumbuh bulu. Nyen tiang suba gede turma bulu. Tiang nyuk serahang dewek. Durusang tampah tiang. Napi kayune mekarya pulung-pulung. Ayam panggang, ayam goreng, ayam betutu, jek rarisang. Tiang bani jamin, ben tiangnya jek jan sajan. Mingku lan pianak-pianak ni lantas mapinah-pinah. Minahang lakar ngai soto, ayam panggang, ayam goreng, ayam betutu disubane idoglagan gede tur mabulu. Imengku cumpu lantas ngubuhin idoglagan apang kanti gede. Gelisang satu idoglagan ngancan ngedenang. Jani suba tumbuh bulu tur mebat akilo. Bih, liang pesan ke nenek mengku lan pianak-pianak ni. Pada repot ngai lakar bakso anggone mesenin bene idoglagan. Cai doglagan. Luka pandumayan aneh malunan jadi cai suba gede tur mabulu sing buungan jadi iba lakar ramah cai. Nggih, dados nika jero. Kewala apang eben tiang ngejan, keberang tiang dumun pang telu. Nyen sing keto pocol basa genep sane sampun kakaryanang. Mingku lantas ngeberang idoglagan. Ber. Pas ping telu mekeber lantas idoglagan. Di dhuwur batune yang menceg. Wih, mengku sepanan nguberin sawire tinggalin idoglagan manceg di dhuwur batune. Wih, sepanan mengku jeni nyagrep. Nanging idoglagan becat masing mekelit tur mekeber. Pemuputne mengku nyogroh batu kanti gigine punga. Ngik nguk ngak ngik gigi punga nyaplok batu. Ngik nguk ngak ngik gigi punga nyaplok batu.